Kiriro na kinyamariko kia ngoro nigikunikire gongona ria mathiko ma Benson Jiro na murio wa nyina Emmanuel Mutura riria rikikire cukuru wa musingi wa Kianjokoma. Mbere ya gongona ria mathiko kwambiriria, mĩĩrĩ ya Jiro na Mutura yambire kuthiũrũrũkwo thoko ria Kianjokoma ita kumabaitio cia muthia. Bishop Paul Kariuki wa kanitha wa Gatoreki na uria gutongoragia mithe ya mathiko ni worotete ati ruriri ni rwarorwo ni ciana igire cia bata na ringira ikiguni kinene kwi ruriri. Neno la Mungu linatuimisha juu ya upendo, na hakika kama wewe ni binadamu na uko na upendo, uweke upendo katika roho yako, utaweza kumtendea mtu ule mwingine mambo mabaya. Na tunajua sio watu wote wabaya, hata katika hiyo police force sio watu wote wabaya. Watu wachache tu ndio wanaharibu. Aciari a ciana ino igiri na aria matari na vinyo wa kuthoma ndumiriri yao ya muthia gwi ciana ciao ni mamagwetete ta ciana iria ina wendo mwingi, kio wirari na makirio moguo marai na mwirigiriro munene wa muturire. Memories of you too will never leave us. The smiles, the laughter, your amazing entrepreneurial skills as youth, the support to all of us, and the bonding you did whenever you went. You have been a great inspiration, and we dedicate the rest of our lives to carrying on your legacies and making you proud. It is hard to believe that we are physically separated forever, but we are encouraged to know that we are in good hands of our Almighty God. In life, we loved you, and in death, we shall always love you. Mwenari wao arutwo aria mathomaga na Benson na Emmanuel ni mamagwetete tandu marai na itio na mitugo miega makiria na gukorwo mai atana na endi andu guko makiranira ti mavuruka nginya kivoto kionekane. In respect of our befallen brothers, but don't get it twisted. We want justice for these comrades, and it will stop with them. You can't kill us in universities and come and kill us at home. When we demonstrated, they killed another one. Kwa nini? Kwa nini mnatuua? Atongoria aria marekinyitie gongona ririri na riria riraguciririe makiri mandu na matongoretwo ni speaker wa mbunge ya bururi Justin Muturi ni makumithietie kuragwo kwa Anake aya eeri makiuga maabitha borithi ni makoretwo makiagarara ivoto cia kiumundu na no nginya matigirire kivoto ni kionekana. Immediate release of the investigation result negetha tumenye kira kirathithwo ni ndui thiko makiria 10 ndu kirathene kiracharua. Autopsy report yonania gutema ndo tiana jana na bruises. Tema ndo bado utema ndo akuoneka onokono warugire ngari no nginya ukorwo ukioneka kurwa TV rwe. Makiria no guo mumbunge wa Mathera Rigathi Gachagua na muruna we wa Gatundu Etherero Moses Kuria ni maukiririte ruvunge rwa gitiri wa ndari ya bururi ni undu wa kuongerereka kwa mburagano ira gwatanithio na maabitha borithi guko makioria Minister Fred Matiang'i gukorwa kirereka wa visiri. Mimi nimesikia mkisema jina ya polisi, lakini mimi sina haja na wao. Najua wako na mkubwa na mkubwa yake na mkubwa ya mkubwa yake na waziri ambaye anasimamia usalama ambaye anaitwa Fred Okengo Matiang'i, ambao leo mimi nataka ajiuzuru. Ukiona tumenyamaza hivi usifikirie tumenyamaza, hatujui vile tunafanya. If within the next 5 days hatutakuwa tumepata ripoti, tutarudi hapa. Na ninetekaniria na mheshimiwa Karemba ati tugacoka ba. Benson Jiro araina ukuru wa miaka 22 nake Emmanuel Mutura na miaka 19 na onthe maria arutwo ma university na matunganire na ikuo cia muthenya wa kiumia mamwete kwendia nyama cia ngurwe varia maikirwe ngoro ni maabitha borithi na muthiari kuonekana maya kuo mosarire ya Embu. Guku Jiro na muru wa nyina Mutura makivuruka kwa muthenya wa munthe atongoria mweno ni mevititie atete matwika kumama nginya kivoto gitwike gya kuonekana. Dennis Fundi, Kameme TV ni Kianjokoma, kaunti ya Embu.